Ngazo kucendeza umubaro gw'abanyeshengero nizibasa kuba zitandikire kuranda aho ibigambo ebitandikire kugambwa abanyayuganda washisha bwira okwetombuita okwijwiro mu Uganda obwirovu kusinzira ku administration yaffe naddala ku government ez'ebitundu eza wansi wobeera oli ku kyalo kyamanu w'ekyalo alina komiti eriko abavubuka eriko abakadde eriko abakyala bwe tuva ekitegeeza nti kyamanu w'ekyalo agonjola ensonga z'ekyalo ne komiti eyo bwe tuvaawo ne tugenda ku parish waliwo komiti era n'abakiikirira parish ekitegeeza ekiganye ku kyalo kigonjobwa ku parish. Ahitiri kugambira ebi ekibiina kya Harambe Initiative Uganda kitandikire huriro y'okutambura omu banyayuganda kiri kubegesa omuringo gubiine kugira ngu abanyeshengero bacenderemu kandi bari kubashaba n'okubaha emikono ey'okwikiriza enkoro egi okugenda omu maisho. Aba bashobora ngo kucendeza omubaro gw'abanyeshengero okuruga hari 529 okuza abanyeshigana 91 ekiniza kuyamba wihanga okubasa kusevinga sente ezikwingana billioni 12 buri kwezi. Tuteekateeka okuwa electoral commission tukizudde nti wetuddira ababaka wetufuna ababaka 191 tugenda kukekkereza obuwumbi bwa sente 12 mu misaala gyokka. Jukira member ya parliament bayingira parliament baweebwa obukadde 2 ekyo kimu. Electoral commission okutegeka okulonda kwa constituency ezo eteeka mu sente nyingi, that means ne sente ezo teziri ku bumbi 12 naye zigenda kukendezebwa. Bakumba Hassan nagira ngu sente eziri kushashurwa abanyeshengero abakyara baza district baba bihireho nizibasa kuteeba omu bibiina by'abakyara omuri za district ezo. Kandi ogu nayongera agira ngu hiine abanyeshengero abataine ko bari omu ishengero ahakuba hariho ebitongore nari za ministry eziri kukwata aha nshonga zaabo. Kandi omuri aba harimu omujwekero w'amahe, omujwekero w'abantu oburema, omujwekero w'eminyeeto, ow'abakozi hamwe n'ow'abantu abakuzire. Era mu petition yaffe tukizudde nti tukirambise nti amagye, abavubuka, abalema, abakozi kuba ffenna tuli bakozi, abakadde tebandikiikiriddwa mu parliament. Olw'ensonga nti abantu bano balina ministries enkulu ddala ze bavaamu. Ekyokulabirako amagye galina minisita w'ebyokwerinda. Aba bashaba abanyayuganda okureberaho amahanga gandi agabari kubakiza omuhendo gw'abantu kandi bo biine abanyeshengero bake ngu konka yo Uganda niyo kukiza omubaro gw'abanyeshengero. Ne Tanzania erina ababaka 393. Tanzania erina abantu milioni 66. Tanzania erina GDP ya milioni 76 naye erina ababaka 393 bokka. Aba bashaba abanyayuganda bona abari kwendeza ihanga ryabo entunguka okubaha emikono eri kubikiriza okutwara okwetombuita kwabo aha kitongore kurra ebyobururu. Mikono mingi okusinzira ku ssemateeka nga bwatulambika. Ssemateeka agamba tulina okufuna 1/10 ekyaba abalonzi abali mu buli district. Ssemateeka bwatugamba nti tulina okufuna 1/10 ekyaba abalonzi abali mu district. Ate nga tufuna district 1/3 emikono tulina okuginoonya mu district 1/3. So omulimu munene naye ng'omulimu ogwo gusobola okukolebwa nga nze naawe tuli wamu. So tiimu zaffe zigenda kujja mu ofiisi zammwe mu bizimbe, zigenda kujja mu paaka za baasi, zigenda kujja mu butale, zigenda abasirikale ba poliisi n'amagye gye basula. Amakuru aga gashakwa Ronald Ngabirano obwa Sky TV ya Genshonga omuri Kampala.